أنا مالا كني أمكن ناسن كونتين باورش من باجلين كجن قاس مراجع دان بانلين أوراج من بيج رأيكم كسر السودان كقيم وانتين كونتين لاتك شان جنgaja no take a permanent constitution te gwarka kajang gwasme ko ba queen bin ba jikul la rewi ka South Sudan take mi chalat anatin kon tin te ko kwarti yanka ke ki kumen to gold shit kamen ta Zande kingdom anyo kingdom Sholo kingdom Shumen anyo kingdom ba ken gorka no ba ngot ken ba kala sray constitution ka jandan ba linga jan gwasme gorono jin bi nyo nasan ko ken ko to bi alen gwasme ka de na ka tide na take run ko gwasda nan shi ko to gaje bana ka kulinkel nyoka kanasen ko kenen kon ko kamana lero ka jen gwasame motin lat ke te ka bon te ka ne ba ngot ken las re bokan gwat ka ku kuma ka South Sudan ka kan ka kuman to goal chumen ngai kon en wo shi looking dom gol Zande kingdom anyo kingdom kan jen council of elders ngai kon to ka te kon lat ka rodien an wala shanka wel jokka pay jogron kina dar jin dangre rungwan mi jiram jidit ke jen channel me de jogno jin nyoka nasen ko ken gorno jen bishon kelkan wor online tv ko be yen nongtin kontelat ko rodien ke jen gwasa me ko kimalka gorno jen bi jen nyoka nasen ko ken ko biken mutwoga biken ko link ke jen gwasa me ko queen ngoni ke ka dob dana chala ke jen etin kon shoro ne tika ke kingdom ne ke tika ga quarti dit tikan ne ka security ken golka ken de ngot ken de ke las rey kumaka ke rey bongone mandana kwenka man gwara ke jan gwasme bana shutin agwa name Sholo kingdom name Sholo kingdom ngai kone en kingdom to ke kingdom to goal bana kutin agwa shala no shibon dangwan teje no de mod ken de gala rey bongoni man gwara ke kwingwini rey wika South Sudan charo jima chajalat Zande kingdom, Anyo kingdom, Sholo kingdom, yenga the council kan wat South Sudan ken de ka matin ando bdan de ka matin gaje kan te kan wat te gor kan o de kan human right ngot ken la ngon nen kon ndong de ban rare ngon to bogo dan gor ke de kan ngot ken de kan glasin ko de kan chong nen to de kan kulalat ene me ngode kel mi be bokko ku kon manana let kan bana we won yamno lat kano mi gor kumo bi mal tere we ka South Sudan ci kan ladi nona mi gor kumo bete mal rewi ka South Sudan ke mal gor jenu bete rewi ka South Sudan ken jiwal di ala ti di shal ka kingdom ne ti e ken de ngot ken de ka lat re bongon manana garke shol ken kirma yadi den no de ken no go de ka ngot ken kuin re bogomo ke de sab ke ma yadder ka no go de ken te en re let mon man dan lat ke la permanent constitution ana mokel en men latke ken neti Zande kingdom Anyo kingdom Sholo kingdom mi jega long ko rudien kana to nong rudien ka rudien chicken dier ken eden kokien en kum South Sudan gore goitin long ko mo we biken editi biken ke kamo biken ngot kenen kontin gor ken de la let mu kan ka chore bogame en kum South Sudan ba dak belenye dak ndana biben ke manande to ke dak te konte chutwo ko di mgi kona Zande kingdom ne te teken alangwat ken dial o deran de la no king ka karware en mi king ala sela na kana bana ne enoba mena Anyo kingdom no men Sholo kingdom no Sholo ke tet kingdom tet kene de ken dial teken mot gol no kana rodien ka rodien ke bigala na rodien ka rodien sikan bi diga ne den ko ken bigala na chunken ten konen te ga ka taram big dier ke je ala mi dollar ka sha lok ajeno bu korbiten yanten ngai konen kon lat karodian rewini ken kon tegeten ate ti jega long to lat karodian titi ke jiwal ti chigde gwano de ngot ken de galas rei constitution ka kire ngon mandanen gwara ka jan gwasme ka dob dan wi ke chen ken gaje gwasme to kon ka Zande kingdom wude me mi guyena me Zande kingdom jara mandanen ngin gwe kap kenije ram kap ke no nyu de gwa o lenyi ni point kwan sel pe ke me yadi ne timu wangot kin wala reje mi be ngango be kan kan mena kwar ndini jen be kan rojan wuje mokelew ko en kingdom ngai kona kingdom o te dial be gate balene jeka en mi shalat karwar jen bala le do karwar ne dial yur na rodin pinche mu gena mon kap kan je te jel ke shoka kap ke je ne ri sharia le ka kene to bo shu ka bo ne to kono ku ka tin kap ke je na me Sholo kingdom ke Sholo kingdom wude cha tura kan self ke ma yadi jara madana la kwate kira kana shole mak Anyo kingdom jatin golka ne me wude me Anyo kingdom ba kene gorko no bu motken ba kan galas re constitution kama nana gware we ga South Sudan ne me ken
ne ti gwasame jengal the council kene ba ngut ken bo bagalas led bo news no ngode en kum so sudan take dio ajen ku yen lingo dr machar jene ba ku ngin ba jela ne karon kin daro jendang rod bakel kodi en constitution kana komtu mo aje draft ke waje lat ke lan mi shiro do lo lat kana tande bangwang abate ka kor ko kien te bilene ben jeno en constitution dan lat ke chim len kon ga jen gwasme je te ka rol ti churi la tam mishi awoka media nan kon lat ke no anyo kingdom ke ne bikan te ka constitution azan kingdom bikan te constitution kan en sholo kingdom bikan te constitution en mo ke liu ngode te tare te ne gwanmanana kingdom to ti ke kum ne ka rodin ko panken kan ne kon shale tin la kingdom shi azan kingdom kwarian akwer mu gangne je ne ga match anyo kingdom no bo gangne ka ga match mi jin bi go sholo kingdom la dum te gangne ka ba ka match ado ba dien me de ngot kien de la constitution ga je ken ji wal reality ko ne ti ga ne de tar ken go wal kan dialo dum te ka ga wal na me erekel me beto guru re ka South Sudan mu wa kan go bi ken part of permanent constitution and dan ngwara ke jen gwasame na me jen le na di lin ka ta dan le ro re je re we ka South Sudan no en kingdom ne dial gor kano de kan de ngot ken de la tre boko dan ngwara ke jen gwasame kanga ke jen won bon go en constitution mo gwara ke je la ngot ne diala ka lat kare bat ken te ngot ken te ga de ka ngot en content de na ro jin ka ko ala long ke liu te karam kel ka chalara je kan shigdu go bom kan en mo go da kan ka bom be kan ka bom mi jala cha je no go cha je pen mi cha pen mi she pen je no be je lam ke be je nak ka ta da nan che kan yan pinga je ngai kon moten kon te yan ke kingdom ne wi mon ajen ta dan le ro den tama ngai kon men fon de en azani kingdom pa ni me change self ke ma yadi dwi tan antam tele kan ka te gol ko ken gorje gwano de na gwich ka do danan ba constitution me ba je ku ngre ke je ke ba je lat ke je ken ngote ti ko ngote go tien mo gwa ke tien mo rom menyo kon gwe gwa seme de kon guje no ala ne ko na lan nuore tele ka kingdom nuore tele nuore kingdom ko ala kingdom waram ke le jen bete ka lon karwa da mo bene dial bugete ne dial bugete pinde ka chaje bu woj bo men shang do dien Michel liu ram mo mte kingdom ba no na radien mla ran chi mane shima o ramisha nong ni jere wuje no berwech ke bana ba ka bod shan lati je bon kingdom mo ngora bona na ga woni am los kanije kingdom ko te ko yi mune mundien mundien miti ka mundien ba ten diala ko na blat be yik ben ne ka jen point ramadan la king anna mone chi chuong kale je ka right nen diala ko ken o brand bi kep ko bom namo akel mo gorgo ko shimo gwa nuare tele kemu tele kingdom shi kene diala ti chwal kingdom de kwa ka bot awal dol na ka walan kon te keke kano shi karu dien jago balene keka nyurka ka tele kwer mi bal gor ba ger jen ko te la kon ali ngete ke princess ne ke prince ka te ke jaram nan kule la king on kwer din jen ne diala kon te royal family shal ke royal family go ken lat ne keka mi ran dollar baje yiglos kan fanken bi kan jel baga show ken pin goda kon jel gaten ba ka mo kay juwa ki ba ka pap kol ki ba kam ka mok na ku kan la do ba den de ngot ken de las rey ngonten konten ba yen so Sudan ke jamo na me jen dana chalat comedian ko ken en gorno jen bi nyok nas ko ten ko ken ko biler kon ba non ka kan rolan tv bi ko na mala jegen gorno jen ba subscribe ko ten konte lat ka rodien bi nga chwalinga gwa gorno jen bi chonkel ka Norland TV ko be non wayne dial kon tilat ko rodien entama to ki malka ke ko ki koron kon to kray winiti gol ko de maler teten ajela dan yelinga jan gwasame biata kamal bye bye